Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu silian sang puya tukina COVID-19 din mun hriat thar bera mi somriat pakwain hrian kai ti hmu chu ani Mizoram electoral roll an hming chuang thin bru vote nei mi sang khat som ko panga ta hming chu Tripura electoral roll at hun ani to Maharashtra ru asuna sa wanga china thlanga mi som seri peruk an thi to India chon Sri Lanka mi puite chon harsana to me ka athlop tlat ti asoi tukina COVID-19 din mun hriat thar bera mi somriat pakwain hrian kai ti hmu chu ani a red test atanga hmu chu ani sample test zong zat za som sari pasri zinga za som nga point pani paretam positive a tungden huna shikai to zong za thi nuai ni sing ni sang ko zre som ruk pali ani a nuai ni sing ni sang re zanga pani enkol dam mani to a enkol lai zarok som nga poruk omin mi za sari poruk nan thi pui to ani meeting sang khat zela positive mu chu to za di zani pakwani a mi noi khat zela COVID-19 na wanga nuna chan to za di somruk pali anga chhut ani COVID-19 official spokesperson state nodal officer Dr. Pacholama Somachuan tun haya Mizoram COVID-19 det munchuan ngai to ati thui chan thule a chelama ma son thu soi Dr. Pacholama Somachuan tun haya COVID-19 ven pun thule avei te chu shikai satli amai ni lo symptom lana chi antam thu soya heba ka hian in test lemno positive ni om tak test se chu positive nge turangai engemozat an om anrin thule in lama mani in test positive in report silo engemozat anon manrin thu soya tun haya school le hostel ate zin veiwa ka te shikai thar anom nual te soya Mizoram din hun hian alom om lo zong in ma son deuh nia an hriat hu kan correspondent na shilani hei tun din hunan ya wangin COVID-19 laka inven na COVID appropriate behavior CAB thar tholia zom thata poimot hu soin Dr. Pacholama Somachuan Mizomi puite anlewin thada rei ve deuh hlek to a thil dang in kho khena ti belwak angari lovanga ana satzel chuan ngai tuna thar sen angai don ni in soi ani Dr. Pacholama Somachuan tun hnai hri hmu chhuat thar chu eng ang velian nge ti hriat tuma a sample po hmun puilama rem chang ma sabera an thon le tur thua soya tun hnai positive thar te chu red test ani tlang puya a hrik zir chena tur genome sequencing atan chuan RT-PCR angai tur thua soya hei po hi chakzo ka ti ani theinan ma an lak mek thua soi ni Dr. Pacholama Somachuan COVID-19 shrileng chu mantlom te inven lo ero chuam khum beta nat thei khosik le luak nen chung te zong nen ti boi theina ni atia heba ka hen van doi chuan thina hial thlen the ni ti soin mi puite chu film khur le zual turin a soma sarkar point tun hmaya thut khom te nein ma an lak reng thu te soin voin thotan ni appoint principal secretary hova an thut khom don thu soi ani Sihadi shu borsa pula sang le chuan in rinni khan ainak le CSC khuwa te to in Siha district chunga khom zong atlo chuak kimta pula sang le na hi kumin February ni ret khan Siha district a borsa pina omtrana Siha district a borsa ba omvele athil ti tum hmasa ber chu Siha khopui chunga Mizoram sarkar hnu pisa zong tlo chhuak veka pisa ho tu tele na thok dang te ne na in mel hriat tira an pisa theute malak mek le har sanet hriat puya an har sanet te chu Aizawl an head of department theute ne na thlen sakani ti chuan nili chungin Siha town chung sarkar pisa zong tlo chuak vekin an har sana sang ano thlen te chu Aizawl lama an head of department ne na ziakin thlen sakloma a copy po concern office te ne na a pe chuak le thlap ani pisa zong atlo chuak vek nu hian Siha district chunga khosomni pret te chu tlo chuak vek tumin campaign le a MADC in khan pi ina a khotlo chuak na hi ti khailak de ma se in rinnia khan district chunga khom zong khosomli pore chu atlo chuak kim vekta ani pulal sang le hen district chung ko fan chu nan hian sarkar pisa chole chorkar to pisa cholate mangtang kain pisa kai ni pa ngai azin ngai lawa thingtang khuwa to na chan soin pulal sang le zon khotina to hian an kho chanchin le ami cheng te chanchin a hriat ba ka an har sana le mamote an hun nge ya kalchila a hmu pui hian a chiang berani atia he ba gem borsa bano mel hriat ve hi lu atia an khuwa nge to hian in mel hriat na tha le in thian thana tha a hrin chu nge be se tla thu soya ko sang to tem di chen lo lom le ani Mizoram electoral roll an hming chuang thin bru vote nei mi sang khat som ko panga ta hming chu Tripura electoral roll thunani to a Mizoram electoral roll atanga pai ngal zelan ni Joint Chief Electoral Officer Pu David lian sang lo rak pacho hne na tanga All India region thus adon danin
zirtom ni thleng khan bru vote nei te hming sangkha chomkua panga hi Tripura election department hotu te chuan an state electoral roll an thun to a Mamit district assembly bill pathum mamit hachegle dampa bill vote nei bru za kuwa somthum pathum te chu an hming pai ni to a Kolasip district assembly bill pathum tuirial ser luile Kolasip assembly bill vote nei za somnga pathum te pai ni to a Lunglei district assembly bill pathum Lunglei south thorang le west thupui biala vote som chu pai ni to bokani kumsa kha chuko somko pasiri october thatop lama bru hel hoten dampata garizar faram ngo veng tu polel zomlen an ka hlum hnuwa bru sang tam tak chu Tripura an pema Mizorama omloma se Mizorama tam takin vote an neya lakla tuma voi tam tak be hnuwa kir dulo mi singthum sang ni vel chu sarkar le pui Mizoram le Tripura sarkar le bru pol sang sang te indam na angin Tripura in beng belji turarem ti ani a chumi ang zulji chon Tripura electoral roll la thuna piang chu Mizoram electoral roll tangin paizel ani don ta ani Longklai district administration in Longklai district chunga zenati mason nana Pratham Foundation nen tangdu na pol nga tanga pol som pani in car zerti du te capacity development training rom man chu atho khatnan bungtlang sable sangau adi block hom chunga te karkal ta chung khan ne ni a bungtlang sable sangau adi block a gurushala zerti tu training kalpuya henlai autonomous district council hindi education officer po Alex Lozom puya chu nodal officer ani a atho khatnan hian bungtlang south adi block chunga school pani Harmon Chongte middle school le bungtlang south middle school te than ni in zirtir tu som pakwan oma sangau adi block chunga school pani government bolpui NG middle school le government siachakwan middle school te thanni in zirtir tu somni palian oma school tena hian master trainer pani zelin an school kalchilin an zirtir thin ani nimin kai khan school education secretary Dr. Lezermo changte pulama chona state project director samagra shiksha le Federation of Mizoram Samagra Employees Trade with NMBA Femzi Shuai tu ten vana tanga pen down strike ne antum chu an thula an hloti punna din hun thazok sarkar an dila tun na cabinet meeting a an din hun ramti saktoran be se chu ngai tu ani hnuwa siam that ngai tlem oma wangin ngai tu thade tura da ani a alung oil hian best dum an bel hnuwa vana tanga pen down strike ne an rela nimin tla sarkar ho tu ten na an biak na hian sarkarin an ta na ma an lockdown te shilfi ani a norzel antum chu an thulta ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Maharashtra ro asuna sa wanga chena thlenga mi somsari paruk an thito darkar somni peli kala chungin me pakuan thia gachirolia chuan mi panga phuru truck chu tuile ni la a tual chung ne tu ten rong pathum an chuak to a rong pani zon me kalani warda district ka mi pani trek in teng hluma nande district po trek den wangin mi pakhata thia ro asuna sa wang hian mi sanga chuang mun himlama son chu an ni a chen in zariat chuang a cheto a NDRF team som pathum le SDRF team thum te chan chon na thokin tirlu an ni India chon Sri Lanka mi puite chu an harsana to meka a thlop ta ti asoi an harsana pui turin US dollar tola ding on thum point paria ta pe a external affairs ministry puang tu arimdam bakchi chuan India chon Sri Lanka harsana to mek chu uluk takin a thliranga ti a Sri Lanka mi puite torna an hriat pui thu le mi pui ro rel na manga mason zel turin andu thu asoi bok ani Chanchinthar serti topnan atlang pui tukina COVID-19 demonstrate tharabera mi somret pakuin hrian kai ti mu chu ani Mizoram electoral roll an ming chuang hrin bru vote nei mi sangkha som ko panga te ming chu Tripura electoral roll thun ani to Maharashtra ro sunasa wanga chiat na thlenga mi somseri parukan thito India chon Sri Lanka mi puide chon harsana to meka athlop tat soi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani